ngasi fogiba tongan tongan ba manipuri sifong sing amasum thokiba thodo wathok sing digi maru oibe I paw sing khonga saraga manipur top channel gi maike digi mem na thamjage ahan bada ngasi leibak si goiba covid-19 update hana mem na thamjage haukiba pung kun gi mari sida leiba sida mioi lising taraga nipan ga satret ka maudraga manga nauno covid-19 positive oide habigi report lakli duga haukiba matam sing digi yengnaba matamda covid-19 positive oibigi sang se aduki matik haithana lai duga apun ba oina mioi lising kun ga taruka subnagi kuntrana covid-19 gi positive oiba mioi naba pharaktuna recover tokre so hadi aduga apun ba oina haukiba pung kun ga mari sida lepa asida covid-19 na lekhidaba mioi masingsi samago humdra ga mapane haina supali adu hauji lebak si goiribu covid-19 gi phiba masina apun boina covid-19 positive oikraba mioi masingsi crore ahumga lakh kuntra ga taruka lising maudra ga taret ka sawnga ga marfu ga mathoi oire aduga hauji nahanduna leiriba covid-19 positive oiriba apun mamioi masingsina lakh ani ga lising maudra ga nithoi ga sani ga sumna gi tarukni amasum apun boina covid-19 gi naba faduna recover tokraba mioi masingsina crore ahumga lakh kun ga mapan ga lising yankhai ga ni pan ga sumna gi anini apun mai covid-19 na laikhidraba mioi masingna lakh mari ga lising ni phugo taret ka sahumga humdra ga humdoi ni hainasu ngasi ayuki pung ni fan phuki oiba health ministry dagi thadorokpa report amana su makhata na palli makhasa tharak poina to papaw mana center na IM da wari sanaba baton tarakle nephew ryo naga pistoki makhata na delhi da wari sanaduna masigi waroi sinama purakna ba center na NSN IM da baton tarakle haina Nagaland gi minister nephew ryo na phungdokre ngasi official program amagi nakal da pawmi singa unabada Nagaland gi minister nephew ryo na hai naga issue gi warusin ama laknaba naga group singa wakal taminana ba honabada mahak amasum Assam gi minister Himanta Biswana mateng pangna busu center na khangalakle pistoki nauna interlocutor hapkraba AK Misrana Dimapurda laktuna NSN gi lusingba Thungalen Muibaga unabagi thangnaba numit September gi kunga mathoida Nagaland gi minister nephew Ryo amasum Assam gi minister Himanta Biswa Sarmana punna Muibaga unakhibane nephew Ryo nai center na Nagaland ga santi amadi sakhot puraknaba naga issue gi woroisin purakpa pami maramasina aikhoina center ga waphamasigi matangna wa tanaraga negotiating party singa amuk unaduna center gi apamba sing makhoida khangali center amasum naga group singa ani gi marakta amuk hana wari sanaduna sahi sanglaba naga political problem asi waroisin ama purakna ba khona rakli basida Nagaland minister na apenro phungdoki center amasum NSN IM ani gi marakta wakhal tanadaba amadi mod manadaba lakpadagi haukiba sahi anirom asi wari makha sathadana lakhibane adubo hanagi interlocutor amadi Nagaland gi governors oiramba RN Rabibu interlocutor gi lakhorakpaga loinena Nagaland gi governor oibadagi tokhibadagi makha tana wari sanabagi phibamasi lakpani hainasu nephew Ryo na phungdoki nauna interlocutor oiraba AK Misra handak Dimapur da laktuna NSN IM ga unaraba matung wari sanabasida yauriba Naga National Political Group NNPG gi working committee ga su wari sanakrabani so haiki panbaya English nga samapan maudraga taritegi NSN IM amasum center ani gi marakta wari sanaba haurakpaga loinana English nga niga taraga mangagi August 3 da nakal ani gi marakta framework agreement sign tawna khibane masigi matung wari sida English nga niga taraga taritegi NNGP center gi agreement sign tawna duna issue sigi matangna wari sanaba haurakibane hainasu pausna su makhatana phungdurakli atopa pawamana bom langsilamba yaningdaba phungdok narakli Kaksing police station gi manung sana leiba Kaksing Turel wangma thonglanda leiba PGD Enterprises office ki gate sakhangdaba singna Chinese hand grenade ama langsinduna akiakhang piramba thawong adubo PGD Investor Welfare Association akan mamona yaningdaba phungdorakli ngasi Kaksing makha laikai da pangthokpa PGD Investor Welfare Association ga pawmisinga unabamada association asigi president and brojena phongdorakpada bom nangsinduna aki akhang pibigi thawong sina PGD Enterprises amasum association anigi marakta yana bamagi makhara satharakliba thabak thoram singasida
अकायब लाप याबमदी मिसम मियामदा असु अपन थोनबा यावना मिसी मिना थोनबा याबा थवोंग असि मतुंगदा अमुखना सथबिगनो असिगुंबा मियामदा अकी तुजुंगबा पोखनबा थवोंग असि कनाना कदिगिदमक सथबनो हाइबदु मीडिया की थोंगदा अथुबा मतमदा सेंगदोक पिरकनबा मियामदा अपील तौरगली अतोपा पाव अमना बीजेपी की दमकता खनखिबा मियोइना टिकेट फंगनी वांखई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की हानगी मिहुत ओइरंबा एक्स मिनिस्टर ओक्रम हेनरी नाय वांखई केंद्र दा माकपु टिकेट फंगद्रा यामना तोइना हंगबा वाहंगी पखुम मतमगी मतुंगिना खुमलकनी बीजेपी बु कनखिबा बीजेपी की दमकता खनखिबा अदुगुंबा मियोइ अदुना बीजेपी की टिकेट फंगदना कनाना फंगदगी हाइना फोंदोखरे ngarang soibam lekai da leba community hall da hanu okram henari gi damakta women election committee of Wangkai AC haiba ngasi nauna organize tawbaga loinana haidiba committee adu BJP mahila morsa taraga manga Wangkai haina thonkhre loinana morsa asigi thaupu busingi manungda S Rita bu president oina khankhre thauramadu da election committee Wangkai BJP Wangkai mandal gi president maibom phaumai एन कुमुदिनी एल मेमसा एम सनातुम्बी सिंबा कया सुसरुक याखी हाइन पाउसना सुपल्ली अतोपा पाव मना अथिंग हंदोकले नुंगथिल डीएम कॉलेज ऑफ साइंस की एडमिशन कमिटी अमदी डीएम कॉलेज ऑफ साइंस की स्टूडेंट्स यूनियन गा यामना कुपना मीटिंग अमा तौरबा मतुंगदा हाना लेरंबा मेरिट लिस्ट असि की मथक्ता सेलेक्टिव ओइरबा अंगांग खक्तगी लिस्ट अमा थोकपमदी गवर्नमेंट की रिजर्वेशन नॉर्म्स ता लेरंबा आसोइबदु सेमदोकपा हाइना यानबगा लोइनना डीएम कॉलेज ऑफ साइंस की स्टूडेंट यूनियन थमलंबा अथिंगबदु हांदोकली हाइना यूनियन सिगी सिरोलमनसु फोंदोरकली पाउसि मखा सथजरकपुन स्टेट सिगी वांगबदा थोक पाउंग तंग म्यामदा हापजगे पाकिस्तान की फाउंडर मोहम्मद जिना की मितम बलूचिस्तान बॉम्ब पोखाय हंदुना थुगाइख्रे हाब पाउमसु फोंगली पाकिस्तान की फाउंडर मोहम्मद अली जिना की मितम अमा अकन इरांग लेबा बलूचिस्तान प्रोविंस की समुद्र खोंबाल लेबा ग्वादर सिटी दा बालूच मिलिटेंट सिंह बॉम्ब पोखाय हंदुना थुगाइख्रे सैसिगी जुन थादा ग्वादर की मेरीन ड्राइव हाइना खंगनबा मफमदा खिनखिबा जिना की मितम खिल्लिबा मफम असि सेफ जोन नि हाइना लौनरिबा मफम अमने अदुबो मितम असिगी मखादा बॉम्ब यानसिलगा पोखाय हंदुना जिना की फिबम असि थुगाइखिबनी पाकिस्तान फोंबा दोन पाउक्सी की मतुइना मोहम्मद अली जिना की मितम असि लौबा यादना थुगाइख्रे पाकिस्तान लेंगना आइन यादबा लुपनी हाइना लौथोख्रबा बालूच रिपब्लिकन आर्मी की वोंगांगरोय गबगर बालूच की मतुइना मोहम्मद जिना की मितम पोखाय हंदुना थुगाइबसि मखोइना तौबनी हाइना लौथोख्रे ग्वादर डिप्यूटी कमिश्नर मेजर रिटायर अब्दुल कादिर खान की मतुंगिना थौदो असि अवांग लेवल थिजन हौख्रे हाइदि अब्दुल किदर की मतुंगिना पाकिस्तान की फादर मोहम्मद अली जिना की मितम अमा बॉम्ब यानसिलगा थुगाइबद सेनबा मियोइसिंग अदु टूरिस्ट सारगा मितम खिनबा मफम अदुर संगलमबनी हौजिमकी ओइना थौदो असि मिफा मिपुन अमता लेथ्रि अदुबो थिजिनबसिदि नोमनिनि सिदा लुसिलगनि सो हाइदि लोइसलपोइना तेनबा पावमना अथवान अबोन मै मिहाता सीनरमगनी हाइना थाजनरिबे एनएसएन आईएमगी अपिक लोटफम केम ओइरमगनी हाइबा केम अमा कंबाइन फोर्स की कंबुना थेंगनबा ngमख्रे अमसुम केम अदु खुदुम चनसिनख्रे अदुमना मफम अदुदा लैरंबा एनएसएन आईएमगी केदर खरा अमंबगी खुदोंचाब लौरगा नानथोक्तुना सेनख्रे मफम अदुदगी लरहुलुप अदुगा मरी लैनबा फिराल से सांग यावना पोलम क्या कंबाइन फोर्स ना फगत पंगमख्रे हाइदि अखनबा पाव फंगमदगी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की खाथंगबा सरुक्ता ngasi ayuk pung 3 lom taba matamdagi pung 8 ke makhai fawba operation satakhi tamenglong district es quarter dagi khalom da kilometer 8 lom satlaga leiba khuladu da ination imna leiramgani haiba apik pa kem ama leiram ba thenakhi mafam adu da combined force na question na honarakpada security force kambu lakli khanglakpadagi ination imgi kader khara केम दुदगी नाथोक्तुना सेन खिबनी हाइरेन सु पाउसना सु मखाताना पल्ली दुग मैम हौजिको नदि पाउसि मतांग सा लुसिनजरगे पाथोक्सगिबद सोखिब लानखिब यावरसि मैम नंगपिगनी मतम मतम gi maruibe I pausing leptana मैम दा अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल सिगी मेकेदिगी मैम दा थमजरी एंड थैंक यू